दिस डेंग्यू प्रॉब्लम आमचे आतां आमी जॉइन जाला तेन्ना सान जायत आसा कुडबोणाक. कुडबोण बिईंग पोर्ट एरिया आनीक लॉट ऑफ मायग्रंट लेबरर्स आनीक लेबरर्स अबाउट 7,000 लेबरर्स आर वर्किंग एट कुडबोण. सो हांव कितें म्हणटा, हेल्थ डिपार्टमेंट हॅज टू टेक इनिशिएटीव टू स्क्रीन दीस लेबरर्स. एट द सेम टायम तुगेले बोट ओनर्स आसा तेमी कॉर्पोरेशन दिवपा जाय. कॉर्पोरेशन आमचे बोट ओनरांतल्यान मेळना. ते हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणटा वी कॅनॉट स्क्रीन द लेबरर्स. दे आउट ऑफ 7,000 दे हॅव स्क्रीन ओनली 150 लेबरर्स. दॅट इज अ बॅड सायन. आनीक आय रिक्वेस्ट डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज to take stern action not to venture the fishing boats until and unless the laborers are screened. And we will, from the panchayat side, we will write to the department this year that coming season there no fishing trawler should leave the jetty until and unless they screen the laborers, and they should bring the copy of the certificate and deposit or give assurance that the laborers are screened, because innocent people are getting targeted. I will fine for the general public. If you don't keep your place clean, then don't expect the government to clean it up for you, because the cleanliness starts from home. If you speak correctly, if you speak for general public, cleanliness starts from home. Because if I don't clean my house, the government is not going to come and clean up my backyard or my house. No, because if someone who doesn't give them a warning, if you find a dengue fever in their house or in surrounding area, in their plot, give them a stern warning. Next time stern warning, if it comes, then fine them heavily. What about the labor coming? Labor coming is the issue that we have dealing with a long time now. We don't want them labours here. I have specially spoken in the meeting last year that let the government provide them a place at the industrial area, Kunkoli, hardly around 15-20 kilometers from there. सद्या तेंगे आतां हे हेल्थ मिनिस्टर आहा, हेल्थ मिनिस्टर जाणा हिंग कितू हें जाता तें एवेर जाता ते म्हळ्यार तें आज पासून आमी लेटर्स केले पंचायतीन, ते कोण येतना आमगे एक्शन घेयना. पोटेन्शियल ब्रिडींग सायट्स हांगा खूब आसा. जर प्री मान्सून ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लो आसा आनी अशें तरेन जेन्ना पावस जर पडलो जाल्यार फुल्ली ब्रिडींग सायट जातल्यो आनी चान्सीस खूब आसा. तेन्ना आमी लोकां मदीं अवेरनेस हाडटात. आमचे हावज टू हावज एक्टिविटीज चालू आसा आनी फॉगिंग एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स आमी कितें केसीस जाल्या म्हणून एक एडल्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो जी आसा ती किल करपा खातीर आमी ऑलरेडी आमचे मेजर्स चालू केल्ले आसा. ते अजून तरी ब्रिडींग अशें खंयच मेळना, पूण पोटेन्शियल ब्रिडींग सायट्स आमकां खूब मेळ्ळे आसा. अशे ज्यो प्लेसीस आसा त्यो आयडेंटिफाय करपा जाय लोकांनी आनी त्यो एलिमिनेट करपा जाय. ते 7 दिसां वयर एक दीस तरी आठवड्यांतल्यान ड्राय डे म्हणून तेणी मनोवपाक जाय, जेणे करून ब्रिडींग नश्ट जातली.